Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Rahajang semang alit-alit. Dumugi alit-alit lan keluarga makasami kena rahayung ya. Rahinane mangkin kecunduk malih sareng ibu guru ring pepelajahan bahasa Bali. Pepelajahan bahasa Bali ring rahinane mangkin ngenenin indek tema benda, binatang, dan tanaman sekitar. Sane mangkin ibu guru jagi paca ngajak alit-alit melajah adan-adan buron. Buron punika bahasa Indonesiane binatang, Niki kedes, ini burung. Niki meong. Meong nika kucing. Niki udang. Niki semut. Niki siap manuk. Siap manuk nika artinya ayam jantan. Niki siap pengino. Pengino niki artinya ayam betina. Niki pitik. Pitik nika artinya anak ayam. Niki kuluk. Kuluk nika artinya anjing. Niki yuyu. Niki katak. Niki lelipi. Ini alit-alit lelipi. Lelipi nika ular, Niki sampi. Sampi nika sapi. Niki celeng. Celeng nika babi, alit-alit. Niki penyu. Dan niki B nika ikan. Buran-buran punika wenten sane hidup dieh, wenten masih sane hidup di tanah. Contoh buron sane hidup dieh luwere B, udang, wenten malih sane tiosan. Yang contoh buron sane hidup di tanah nika luwere semut, meong, siap, celeng, sampi, kuluk, lan sane tiosan, Ini alit-alit sane mangkin ibu guru ngijen alit-alit tugas ring buku LKS bahasa Bali halaman 2 utawi 28 lan halaman 2 utawi 29. Yening sampun nyawa ring buku LKS lanturan alit-alit melajah nulis ring buku garis 3 nulis dase adan-adan buron anak-anak setelah menjawab buku LKS halaman 28 dan 29 cobalah anak-anak berlatih menulis pada buku garis 3 yakni menulis 10 nama binatang Ini alit-alit amunika dumun pepelajahan bahasa Bali ring rahinane mangkin. Ibu guru nunas majang ring alit-alit mangde setatel nyaga kebersihan. Ngrastiti bakti majang ring ide sang yang widiwasa taler subakti teken reramo. Suksema antuk uriartiannya nggih. Sinep ibu guru antuk para masanti. Om Santi Santi Santi.